Mama wakwaba midin ede ajoa searching mesrel na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news. Ebusuanfo ye beka ya groups bi esore e wo Ghana hano na edian na wode efre wo ho ene fix the country and afa so freedom fighters and Ghana fo ena Ghana fu bi omo amanone ena omo tesa eku na ebusuanfo 2020 do wodi girema na nya asem keto akra na omo botan na ne se bebi a Ghana esenke ekono so omo ambem na omo amekasa nkyere mpanefo na omo asese omo adwen a Ghana bebo ene 2020 ye ba beto aba no oman penny his excellency na nado dan kwakufu ado amfa no wendi ba kompo ene omo tena no konso nya asem keto akra na ebusuanfo sese no menim ni aba fix the country for na freedom fighters here. Anyway, so na any cap na atene. Sisi omo so na omo twabo man pani dada John Dramani Mahama. Omo etres omo atena sia hu se omo pani dada John Dramani Mahama. Se NPP e failure ono so onye option enya de obetimi aboa nti omo pani dada John Dramani Mahama de omo ada adwen hu se enye so omo de no eba. Na ohine David eni sisi wa sorry otete ede emoman pani dada John Dramani Mahama eni nyasem keto akro hin David nso de odi siwu so odi watema na atememu odu pa na e wasensem mu ena freedom fighters baako asore ena o kire se freedom fighter eku no emu nipa baako asore ena ono so e kire se NDCFuo mu ya amanbofo mu ni suban abra 2020 omo etwabo his excellency na nado dan kwakufu ado ne de na mo sre na ye mo de ende ya etene no mo hwe de mo kire ebusuafo me ka senchene nti ensema abranti ede etoya inti mo se mo do man Ghana mo send this followers se me nim se ebinum se mo chimi wa mo se mo do Ghana na mo ba ba gitumi de afi MPP fo nsem na mo ba ba ye Ghana yie no mo yeso mo hwe kakra bia onze mwajimi ampa mwajimi munim se mwajimi hwe hwade me be che odi nti wajimi David now mo attack ni say David say Mahama ye teni aboa eno na mo attack no mo se David wadidi Mahama tem sa chesa Mahama de ono no ye angel onse mo ye nkwasea for to the stand say mo internet Jesus ya musi otiwe. Go and check 2012, 2016. Go back, go and check. Yeah, it's about time I was here kind of correct munumbi, okay? It's about time we have to tell you the painful truth. Go back, go and check what this guy calling this guy offering internet Jesus. Every year, you can say Mahama 2012. Go and check. Na mo kwa tem didi odidi Mahama odidi NDCFuo no mmowa. Mo yale in your foolish brain. Say David Eddie you can say Mahama temintino you are come to attack Mahama. Sir Mahama was so dear you can say Mahama wo ho sisia no. You are telling me say you didn't tema a no go area. Sa ena mo say akufu ade nana ye nkanase. On se musa NDCFuo we mo ye mowa. I'm telling you, ebinu mo jimi in your foolish brain. Me say video we me ye hey you can choose not to follow me and I don't care. You can block me, I don't care. It's about time I was say mono your followers ni bi yeka ya adwen de chirem. It's about time I was say dim watem because you didn't even understand freedom fighters before we ba follow freedom fighters. You didn't understand our message. Why following us? Say David did Mahama atamintino. Mu yina mo beta yembo ne hopo yenkunu yenye ni se mo ye mowa. Akufu ado de enye nimpa na ewo no. Yeyina yesi suna yeyina no yesi suna na ye blast akufuado na mamuo no. You people all came to join us. Hey, sir, mu ina mu be join ye.
Okay, mo nyina mo be join ye. Ena mo yes mo support ye. Not knowing you have your party colors in you. So if you have your party colors in you, Dabio, na mono, hey, NDC followers see. Ebinom, na mono na mo adwen ye mo say freedom fighters ye NDCFuo ana say ye NPP4. Hey, eti mo fa mo kwasi asem bia mpa baby nkoda. Ma mo no ye wan ye ono no ye di na atama ono ye. How dare you? Amazing me share to group ni mommy, okay? Share video, mon tag mo wano. Said David edi mama teminti ubuafu. Okay, sisi ya mahama onyam ba sumpo. Tumi mpo nyanka mu NDCFuo mu nsampo ni. He. Eno mpo na ye kam kakra na girl na ma fame se girl. Na mwaye mwanu akese na mudi atem. Eno ni chese mono. Munyamba power. He mono. Yamfa tumi ma mu mpo. Eno mpo ni. Munyanya tumi mpo ni. Mono mu katre se Akufuado eya hantan. Akufuado. Tio Akufuado eya hantan. Ye nyina ye gitum ye nyina blaster no ye nyina keka ya ado kire no ebinum ba omutumi bi o ma no kasa Akufuado wonnim nyansa wo ya boa. Yes, because of na mamu no nti yetumi tinatam directory. Because of Akufuado ye can say amamu nti no mono ye nyina yetumi ti Akufuado atam directory mono na mumu binim no na mo ka ye ho ye nyina yetumi tinatam ina tumi ti Akufuado atam directory. Ema mu nyina mo be kan ye ho mu nyina mo be follow ye mu nyina mo be follow freedom fighters adanya ye blasted the sitting president no and as a sitting government no na memu no freedom fighters ye kwatia. Okay, ye blasted no adan because oman ne nkoyi nti ye tumi ti Akufuado atam straight. But some hama ye bibia eno de so w into mono NDCFuo no. What do you guys think? She honestly ebinum NDC followers no ebinum eye Mboa. Chese mama de enkanasem. W mo boboda man na say den e ham. Chese Muhammad de enkanasem Muhammad de ono de oye angel. Na mono munyam betena akonwa no so mponi. Eno mpona ma betu su kekenkan say NDC de ye nkam asem wo bia obeka NDC asem no na ubenya kwase mpeni bi no abetena wa say hey mema we platform hey menye we say hey menye we say abuwa toliwa enkwase asem se ya na binum da say ka more fire ube follow freedom fighters, okay? Ade na mo ka say freedom fighters mo ka say mo nya smart. You see mo adwen kura wo form too much. Hey NDCFuo no bebre na mo ye Mboa because they are not freedom fighters.